कार बिकुर फोनी जंग लोंगरे हिन पेन रादा में पी के पमान पन तेकेलांगजुन हायर सेकेंडरी स्कूल अलोंग तेकेलांगजुन आरात पेन चेरक तगमे कांगनिपन PHLC हिन पेन रोंगा गोरा पाथुआ क्लामलोंग मास जॉइनिंग जाय मे केदांगपन निजां कार्बि आंलं रंखां कन्स्टिट्युएन्सि आलो हंक्रामलं फाइकुनि नि फाइनेर केबारनि कार्बि कुरफा हिन पेन रादामे बि के पामानपन बांसुआलं ओं दुंगारा तुमचे तंगदुनसि आलेरालन पिदुन रिन्थि आलुहियामान पेन काचे तंगदुन MP हरेन सिंह बे हिन पेनसि आदा परफाइ सिर केब्रा चिति मालम कार्बि कुरफा हेम तुनसि तामे इंगपुपन कार्बि कुरफा पुनांलि तुमचिनि इग्लोमा कार्बि कुरफालाके एजां तुंजां लिजां क्रंजां लापेन हानजां हेनलो इलिसो कार्बिया तुमके कार्बि कुरफले आवेते रंगासार हाबे पिनपो मुतियार हाई हुई तमे मान उन एपुसि कार्बि कुरफा मेथु महाविष्णु तक बिपेन थान पाचिनिपन कार्बि कुरफालं धरमालाम पाथेनांने लापेन थांना ताचिपुनांने कार्बि तांते कार्बि पुसि चे थानपन रेन्ति प्रेक जामा रंगासार तुम नांचे तंग दुन पेन मेई पांचेंगपन रात आमी पियालं MP हरेन सिंह बे पेन लामके जायपन के लाबांसो कार्बि कुरफा कतालन बेर जियादिम आक्लंगालाव सितामे MP स्कीम पेन बाउंड्री वाल पिपन पुपुसि लामचाक चिपितेकां बांसुआलं आलुहि सारपो आमान पेन MP हरेन सिंह बेला पेन हान लक्रक लेम्स चेयरमैन रंखां आबिदिसि खनसिंग तकबि इंग्लं फक केसे हामरेन रिजनल कमिटी आमेफु बाबुल तकबि चुनबांग प्रसन्त इंतिला पेन आरि सांहो तुमचे तंगदुनसि मेयालं आरदि पिदुन सातगांव पेन दिगंत तेरां नांगे पालिया बेटा मालं न्यूज उनी MP lo nang tum radet karbiarat karbeng hat si piaman dame nang pilo doana rat mandame ni duninga klong pen jadom si MP candidate ustame nili tame karbikur kolong enu karbi po karbia hem sim hang thekwe si karbi pu kachuma tha pen dame nili pin bakso karbikur po amei pen dak hem tun kang pipon along nang cetong nung ke nili mitang pandame nili pai pusi citin lo taben karbia thailong asam na son aktora kisung ge po awur ke bang akreme bang la son tame do sitame la song bong ben sitame karbia khai pan dak long rial nam regang long nam sapo la ben ha hoima nam lo long sap pi itu la ben pu kiling nam ta ho chinthong nam ta ho abia nam ta adu wa la long rial nam long padang nam atum si karbia khai pan tame aku pen menang rai mo si kini litum non an Karbiang Longa district ke Longlok pen ame Karbia khai bang e wil wela tema ilutum khai kan kim si ilutum ke kroi indigenous faith usiku itum hapir khai ke plang pen Karbia khai nang ke plang pen nang ke kroi bom bangso anim kom pen dang lok ilutum kamat hapon ni plang ke nang chodu la silap so por usi Karbi ku po mai pen langsung ke claim ke dam Karbiang bong ni si ke padoji Karbiang Long an so se pakra thoji Karbiang bong ning si lampi si ke padoji pan ke klem gedam pon thega pot nili pinang tum mediang no pen tame takar bikur ko me tong han ninga klong kan joro lo apen ke wangnya por an tame nili alang ni tum ke klem ke dam along ki un an ke thek an ka kini an alam lang nili ki ke khan ni la pen cerap ni la pen la labang so ahawalong la karbikur ko permanent idulong ya asai hembang pini kim bon la si mohet nili rat mai piara nili lam thelong sidak cini asap so longre bang bantu ya hoy bang asap so mane lam kace ton ke do pula si nili tame chuning ni polong le bukan tame kroji tarbiyan alang itakan tu tame he farman ke klem ko si cini kan pe name la so hoy adu tame chekroi lo plote nili hin pen boundary wall si ko atema pilthe no ke dang bibom lo munit ke chan bom lo munit ke anta pilthe bang nang bibom lo long kelang si bang kelang rada hom poti lo rada hom poti rat la so hom poti phan ke raji phan bang ke nili tame ino rakar bi ko nili tame apu si jama thalo la so teng me si nili MP phan pen boundary wall bang kon ko pen he phan ko si hem tun kim nai permanent ate manong ke pelang ta kelong sung ulo je ke bang ajoy ke yin ka pelang bang si ini tum tara lang solong ne karbi hem tun ke do son concrete cement rod ita pen ka salam son da kat la pan name ni lima kon ko ke keng si ke la boundary bang
Ako ya tuh ya bang ini permanent isi structure. Korkandhi constituency ke parlo tekelangjon higher secondary school along tekelangjon arada tumpen cepatir piponsi phaikuni ni phaisir kebada por phai keb malompen mei pangchengpon bangso mealong tekelangjona hawararat akisung apthak chingwaipon jasemet Assam Gramin Vikas Bank puthot kewan thujia phansi chingwaipon lapendet committee akimi sengpon si ar puche bakpon sonsi meipu dhoni tokbi mondol kongchun bang raju ronghang principal lapen prekjam atum phansi tame ar pu bakpon bangso ame tekelangjon bazar committee ame phu jengbe pensi charipon bangso ame along dhoni tokbi mondol phuluni circle office सरकारी गांव बरा मोहलदार टिसोलापेन केथे गेदिंग अनपारता ओंगदुंग tekelangjon arat tumche tongdun si mealong adipidun dong mukak pen Daniel Santimong nang hipalia berta Malong News Pini tum tekelangjon kari sateng beslam si ini kadang we itum dak tekelangjon arat mate rongosar bogang berat tumpen jehang si itum cingwai pun padulo nasi ani geong pen itum karbelo tumas council chairman alang li na pingkara teng alang li na pingkat pen itum dak tekelang gunung tome beng dunai ku alang ni stipen itum cingwai pono sila cingwai teng pen budhot pin ka chetong sar wan da mi alang tuan ni ala ming hang pen alang tuka ni rong lo la sikewang yarni sitami dak tekelang juna long Assam Gramin Vikas Bank budhot dak tuan tuji pan ni tung cingwai cingsai pen pacun lo kasi aku anu se kaceram ni bang ta lahin lo mane la in ka chitong sa don mi an se ka cherap pen diprang lamang deng on mi cherap pon pu pusin ni li kado we fen mi chuneng ripon do kasi ni di pini la so important Assam Gramin Vikas Bank tuan yang important bang lansi kanton si ini jasemet pet nilitum tekelangjun habar long kaching room nangkok athik la hen lo Assam Gramin Vikas Bank labangso abeng ke banji pha ilitum kaching honnai man ke donai council KCC chairman akai rajuti sosar alangli ilitum fan initiative en lo labangso tekelangjun habar ta ba ka prek habar asun ta taxi paching thur nang pu na ke matha ilitum fan do ajok se alang le lang ping khata ting peni tum pini committee form lo lapen labangso committee tum si ke cheng pejut antami claim dampo lapen labangso kenang jason antami ni tum committee bensi e dorpon po lapen keli ki claim nang ji ke dam ning sai antami ke thege ding tum pen arju si claim pichun po busi pini labangso social media long tekelangjun s1 tekelangjun committee hoy labangso Assam Gramin Vikas Bank ke banji committee hoy pen ngai tum fan labangso chatai pen nang pachini lapen chuning ri la sikai Socheng Dhenta constituency ke parlo ronga gora pathu klamalong phaikuni ni phainer kebarni APHLC hin pen mas joining la pen 6 dola puthak cherok togamei perapon labangso amelong BJP Congress Independent along ke dodun araratum amina song cheusi don plikebra sirkep ahem tunatum APHLC along chepok dulrenti bangso amelong APHLC Central Committee ameipu JI Kathar Bikram Hanse Kursing Timong Samson Teron lapen Rajen Timong Anparta Women Wing lapen APHLC along ke claim bang pu bang piatum chetong dun si mesen alam thejai kon Laswa along 6 sidul kuana jakong kedoma lapen non BJP ya sarkar kachari pon bomalong ke claim kedam ke chokche doana puthak che than chimum pon APHLC Central Committee ameipu jai kathar kaningje pon ke Socheng Dhenta constituency ke parlo Rongmongwe ronga gora arlo ke do development ke apialam lo Rongmongwe block ningkan krepho soselo Nogong district arlo ke pon lasi non puan ta Karbi Anglong along cheban thekte pulote koan si Karbi Anglong Termas Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen
Socheng Thenta local MSC Kacherong Pipia tum Socheng Thenta Rarapan Kaching Hon Pon Make Nangli tumle Munchi Dam Dadnon Pusi Ning Jepon Langkhang Pen Komol Kathar Nangke Palea Berta Malong News Rojoni Bepi Po Bangpi Keso Kachelang Jia Pan Kerap Kachohang Keboy de Ratum Ke Kupinia Kisung Pulo Pulo Tangte Kerap Kachohang Penaka Prek Thang Taveno Lasonsi Dilai Khoyasing Biarong Along Kedo Rojoni Bepi Ceklojon Trok Dolo Asma High Pressure Lapen Sugara Kiso Kacholong Non Puta Cepa Metek Tederno Lasojok Kedam Tang Paikuni Ni Paike Thomar Nike Keso Ke Patan Pega Jok DMCA Chalong Si Keso Kachelang Jia Panwang Bonta Keso Kachelang Jia Bang Tangka Kadure Thekte Gajok Kematha Sung Derno Athe Alang Like Ajor Sitame Chiri Relang Lapen Non Kesar Ki Kriya Por Kelang Abang Aveda Jok Karbianglo Autonomous Council ACEM Lapen Karbianglo Autonomous Council Health and Family Welfare IM Surjorong Parapan Kerap Johangkon Dipupen Edwinson Hansenang Kepalea Birta Malong News Lasi dak suka ciman atumi bansi wange 3 tarik ban lo 3 tarik ani ki bhoti te der lo lasi aku atumi bansi bhoti lo men tomaso patana men si chithe wang ni der lo lasi dak wang nang kok lam bang ke lasi 3 tarik ban ta bhoti te der lo nona tum daga so chalang bene ki sung kedosi kuman ham kita hang son dona la son lo ni li prang CCM han si johang po pa yal he ni li kisung stami nang ratha po yal chithe wang ni der lo ke tak poisa der han chuyorta la so lockdown pe na mang ke suli le der lo nali ham bang kon dona nali non ni li tu mi do ke bang ni vet thala ke thang ta ka liam munit lo thang ta ka liam munit munit pan ta ching ki thek the ja je ni li han lo andam lo marke jok dari bang we lo kopi ke so nali non so cholong le lalu min ke esma lo min bang ke esma pe na dongel high pressure lo nge sugar lo ji thi si bang ni der lo ji thi nang lo der lo chak ke dam ni der lo doctor to men khang kopi lo na khang ate meji pe ki pu kan tang ke poisa la mai seng ni le har ye paro povet mang ke khoro der lo siam sar man ta bang ja da chu hang hu ra pa alang list ta me kirap nang pijima la pan si chuning ril he nge la borjan surjorang phar ta me alang lita prang nang chini le nang chini ge ni pan te na si la lang li pan ta la son nang thak lo nang ravek tha pa ya le ni di dam ta dam de pinang no ni poi bang ke se alang li hin pen ta sung pan nang payok dun vek tha pul no si nali ham kon nali khang ni li ge a sor ge borjana solo dilai si ta me non ge do ke luru lang sorong ge the alang ga pilu lurang sorang gitu alang list tamini li panang chini paka nasi alang li hin penang ravek bu sini li tanin telo nali men khang meni rojoni bepi dak ke wange din tarik man ki un es he dia ko chi wang thulo Tum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.